Asker futbol klubu negizgi kuramda. Birinchi nomorda darvozada turgan Karabayev Abdullah. 12-nomorda Eylulbayev Aktan. Kuramlarının tanıştırgancha Karabalta futbol klubuning 11-nomordagi Bek qizi Adinay. Betpeshdagi inspektor Bachkabayev Vladimirovich. Karabalta futbol klubuning 7-nomordagi oyuncusu Asiyev Bayaman Betpeshdagi ikkinchi golni yutib, esep 2-0ga aylandi. Алда өткісі келеді, қорғаушы тескерісінше анда мүмкіншілікті бергісі келбейді. Оң бұтынасы оның алды, жана дағы бір гол. Бираз атандаш қорғаушы тосқолды қылғандай болды, бирок ага карабастан соққы өтө кубаттуу болгон. Бираз кайрып да алдык шойт, мына карасаңыздар, азыр оң канатка топты токтотуп туруп, андан кийин тепкен, бир караганда дарбазачынын өзүнө бара жаткандай болду эле. Урматтуу футболчуларга жайгашышы азырынча чемпион ким экени деле аныкталып элек. Жана ушул жерден дагы бир гол. 4-чү голду Карабалта ошентип жаратып кетти. Дагы 3 гол керек Карабалтага. Эгерде азыркыдай ылдам голдор аларга керек болчу. 8-чи номердеги Карабалтанын оюнчусу ошентип 4-чү голду киргизип 10-чу номерде. Бул дагы дарбазачы алмашууда отурат. Атай Маткаримов команда капитаны 10-чу номерде. Азенкилердин таймашы жыйынтыкталат. Андан кийин 15 жашка чейинкилер арасындагы турнир эртең башталмакчы. Жана чоң ката дарбазачыдан ошентип гол жаратып кетти Ошмал Диер. Албетте прессингден жыйынтыгына байкасаңыздар, азыр дарбазачыга берет. Болдакматов болсо ошол замат тебестен алгач токтотту, андан кийин мына ушул токтоткон учурда атандашка топту калтырып койгон. Карабалтачы ауылда соққу, жақынғы бұрышқа гол. Жоқ, гол емеспе? Қантып қайтты. Жақынғы бұрышқа топты шығарды. Жана ошол замат соққу затса, мына еми соққу. Қандай қол соққу. Бирок тама емес. Жана финалдық ишкирак. Бир да минута кошулган жок бул беттешке.